I tiro e ngā iwi te ka pūtaku ringa he tonga tēnei ngā tupuna e poi, e poi, e poi. Oi puri kia, oi takaweri, tau katu katu, tau katu katu, tau katu katu, kote tau. Katu katu taku poi, karere taku poi, rere tika atu ana ka toki ngā pui, kei reira te toka, kei rauni honga, kei o rimina, ko te toka tēnā, i poua i hoe, te rongo paira e. E whakakloria te atu i ngarawa kāmau, te rongo ki o rea. Tēnā anora koa una pura pura, iru iru i ara, i roto ngā iwi ka tupu ka hua e. Titi o e ka iwi e. Te ka putaku ringa e taunga tēnei ngā tūpuna he poi, he poi, he poi, he. Titi rawa atu koe ki a rau kawa toro tawa e koa hei mata mua, hei roto whanganui ko te tauru. Ngā tae ngā rongo ki ngā tiru anui ko mani he ara, ko kere opa hoki i whakamatia nei ko te whakapono e. Mārere taku koe ki te taira whiti kei reira maki ana ko taua tāpura kei mata tua ko ngā pura kei te arawa ko i haia kei roto taku ko te werara e. Titi o e ka iwi e. E ka putaku ringa e taunga tēnei ngā tūpuna he poi, he poi, he poi, he. Aturi kararapa kaurira, e rangi e tui honei. Toia, tūtanga, o runga, o te aroha, mai here tia mai. E rangi, mari e, au e hu. Tēnā koutou e te whānau kua tatu mai nei ārorohiko. I runga i te reo pōwhiri a tō tātou ariki, hara mai kia hau koutou katoa e mauiwi ana, e taimaha ana, a māku koutou e whakaukioki. Waha mai nei ngā mate kei rungi a koutou, kia mihia, kia tangihia, kia maharatia e tātou e te hāhi. I runga i te taumahatanga o te wā, ko te nuinga o mātou e noho mātau ana. Kei ko, i poroporo aki hia, i tangia e mātou mārunga rorohiko noa iho. Au e te mamae, au e te pauri. Engari me whai hā anō mātou i te mōhiotanga, kua tūhono rātou te hunga tapu kia rātou, kua wātia i ngā raru o tēnei au. Ko te tikanga o tēnei karakia, o tēnei pōtapu, i mui te rā whakanui o tō tātou nei ariki. Hei whakamaumahara, te ngako, te mātū o krihimete. I whakawhenua mai, i whakakiko mai, i whakatangata mai a ihu karaiti. E hi koi ana ia, ki rungi te mato o te whenua, kei waenga nui i a mātou, hei tūhono anō te tokotoru tapu kia mātou. Tāna pononga, kia tūhono ki te whenua, ki ngā manu e rere ana ki te ao katoa. Ko ia ki hai nei i mātou ki te hara meinga, ana hei hara mō tātou kia meinga ai tātou ko te tika o te atua i roto i aia. Ko ira te karere pai o ngā karaiputure, arā ko ira te rongo pai. Kāore kore a pōpō ka whakaki ki o koutou puku, moi ai,
Engari mi whakaki o koutou ngākau anō hoki. Anei te mihi atu, mā mātou, te Mihana Māori kia koutou katoa i tēnei wā o te harerei kirihimite. Te whakawātea. E te atua kaharawa e tūwhera ana ngā ngākau katoa ki a koe. E mōhio ana ngā hia katoa, e kore hoki i ngarui a koe te mea huna. Whakahange iho tō wairua tapu, hei whakamā i ngā whakaaro o mātou ngākau. Kia tino aroha ai mātou ki a koe, kia tika ai te whakanui i tō ingoa tapu, ko ihu karaiti nei tō mātou ariki. Āmene. Ka haere tonu ki te ture hou. E ki ana tō tātou ariki ia ihu karaiti. Ka hoatu e ahau he ture hou ki a koutou. Kia aroha koutou tētahi ki tētahi pērā mea hau kua aroha ki a koutou. E te wairua o te atua. Whakamaramatia o mātou ngākau. Ka mea a ihu anō he hari kei te aroaro ngā anehira a te atua mō te tangata hara ko tahi ina rīpena tā. Hare mai kia hau e koutou katoa e māwiwi ana, hei taumaha ana, a māku koutou e whakauki-uki. Mō kōnei, kia whakatata mai tātou, i runga i te rīpena tā pono, i runga hoki i te whakapono e tino uana a kia whāki o tātou hara ki tō mātou matua i te rangi. Āmene. Why?
Ko te rārangi mo te rā. Ko te hunga I haere I te pauri, ko kite I te marama nui. Ko whānau nei he te maiti mā tātou. Ko homai he tama kia tātou. The people who walked in darkness have seen a great light. For to us a child is born, to us a son is given. Isaiah chapter 9, verse 2 to 6. A fresh perspective I've had is the vulnerability of the God of the universe coming down as a baby needed, who needed to be latched, changed, held, and loved. God who is willing to be vulnerable, to enter into this messy and broken and chaotic world, to lead and transform the whole of creation towards new chapters for humanity. We continue to experience the vulnerability of Jesus, where each of us is an innkeeper who decides whether there's room for him and his kingdom within our lives. That's kind of the new perspective that I've had. For me, I'm reminded of scriptures about labouring and birth. Birth pains is a metaphor for the beginning of the kingdom coming and new creation coming. And since giving birth, I've understood Jesus like a midwife, birthing a whole new world into the midst of this one. And I think that our role as followers of Jesus is to share, to see where the labour pains are of God's kingdom coming, and then to join Jesus, to be midwives with him, birthing transformation and new life today. Te inoi, e te atua kaharawa, I tukoa mai e koe, tau tama kotahi, kia whakatangata tia ai, kia whānau mai ai I te puhi I a mere. Tukua mātou, ko whānau hau anō, ko taurimatia ki tō aroha noa, hei tamariki mau. Kia whakahautia ai ki tō wairua tapu, I ia rā. Ko ihu karaiti tō mātou kai whakaora, e ora ana, e kingi tahi ana me koe, I te kotahitanga o te wairua tapu, ko tahi anō atua, e nae nei, mo ake tonu atu, Āmine. Almighty God, you gave your only begotten Son to take our nature upon him and be born of the Virgin Mary. Grant that we, who are born again and made your children by adoption and grace, may daily be renewed by your Holy Spirit. Through Jesus Christ our Saviour, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever. Amen. Okay, what's important about Christmas? Go. Being with friends and family, and it's Jesus' birthday on Christmas. Getting presents and making sure kids be happy when they get their presents and birthday from Jesus. Let's get the whole thing. Jesus. How come Jesus came as a baby? Because when they're born, they come out like babies, and they come out. Yeah. Because they knew that he was going to be a good person. Yeah. Are we happy that Jesus came as a baby? Sir. Yes. That's why you got 2 lives. Bye. Bye. And now they have a dance party. Merry Christmas. Merry Christmas. The Holy Gospel according to Luke chapter 2, beginning at verse 15. Praise and glory to God. Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel praising God and saying,
Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those whom his favour rests. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told to them about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. This is the gospel of Christ. Praise to Christ, the Word. Lately, I've become a creature of habit. I stumble out of bed, open the balcony door from my bedroom, and I stand on the deck, and I breathe deeply the fresh, clean air. And I marvel at the wondrous works of our God, that he could create the heavens and the earth, that my spirit is uplifted, and I'm ready for the challenge of a new day. I believe God's presence is everywhere. Even in this time of pandemic, lockdowns and uncertainty, he is always with us. Yesterday, Ngārangi and I went to the Ngāti Pātua Vaccination Centre in GI, had our booster shots. Yes, we've had 3 jabs each. We're fully immunised and processed into the government health system. When Augustus Caesar sent out a decree that all citizens were to be recorded for the government census, Joseph took his pregnant wife Mary to Bethlehem to be processed into the system. Why did God choose that particular time, place, and manner in which the greatest event on earth was about to take place? I don't know. Only God knows. But can you imagine how the shepherds felt when the angels appeared? That glorious company of heaven, rejoicing and singing songs of praise. What an amazing tribute to the arrival of the baby Jesus. When I stood on the Mount of Olives in Jerusalem, I couldn't help but be reminded of my mountain Hikurangi, to imagine the cry and chorus of feet stamping and hearts beating as one, as the Maori people performed the haka pohiri to welcome the arrival of the most supreme rangatira above all others, Tu Meke. And on the 27th December, my mokopuna Eru I Haka Oneroa will be celebrating his birthday. So for 21 years, he has had to compete with the birthday for Jesus. This COVID Christmas is one he will recall for the rest of his life. Lockdown has given me a glimpse of what life in our country and around the world could be like. I believe the decisions we make can impact on the future of our mokopuna, our whānau, our hapu, iwi, and Aotearoa. So despite COVID, Christmas is a time to celebrate with joy and hope in our hearts that our God will continue to sustain us with his peace and love. Happy birthday, Eru, and Merry Christmas to you all.
tama, tama tapu i ngā waenga, moi te aroha e, moi te aroha e. Ko koe te atua tapu te Tino atua, te mana te ihi, te wehi, no te ao te Māori, te ora, nau te katoa i te rangi te whenua ko koe tonu, te atua, ko koe te maramatanga, o te ao, i te ahora koe i roto i te pori, kia puta ke taha tamako ihu, karaiti, hei po toko manoa mo te ao ko koe tonu, te atua, ko koe te wairua, ko koe takuraka, ko koe taku, toko toko, ko koe taku oranga, ngā koe, ko koe tonu rā, te atua, Gloria, ki a koe. Kia whakapainga koe te atua ora tonu, kia koe te whakamoimeti, te kororia mo ake tonu atu. E te matua i te rangi, whakarongo ki a mātou inoi, kia whakakotahitia tau hāhi. Mei ngā mātou kia kotahi, kia whakapono ai te ao. Mei ngā tāngata katoa o te hāhi kia mahi ki a koe I runga I te ngākau pono, I te ngākau iti. Kia tia hoa I te āhua o te karaiti I roto I a mātou. E maumahara ana mātou ki te hunga katoa kua mate. E te matua ka tuku atu rātou e mātou ki o uringa. E whakapai ana mātou ki a koe mo au hunga tapu katoa kua uru atu nei ki tōu karoria mutunga kore. Mei ngā mātou kia whai wāhi ki tōu rangatiratanga I te rangi. Titiro ata whai mai ki te hunga e pēhea nei te mauiwi, e te pauri, e te raruraru rānei. I raru I tō maru, whakakahangia rātou. Titiro ata whai mai ki o mātou kāinga, whānau hoki. Mei ngā kia pua wai tōu aroha I roto I o mātou ngākau. Mei ngā mātou kia aro ki ngā mea e mate ana e o mātou hoa tata. Āwhina tia mai mātou kia kotahi ai I roto I ngā hari, I ngā mauiwi o te iwi. Tō haina mai tōu wairua tapu, arahina hoki te hunga kawe tikanga I roto I ngā iwi o te ao. Arahina mātou ngā iwi katoa hoki I ngā huarahi o te tika o te rangi Māori e. Whakakahangia te katoa e minita ana I runga I te ingoa o te karaiti. Mei ngā mātou kia hihiko ki te kauwhau I tōu rongo pai.
Tātou ka ino e puku mō ngā mea e mate ana e tēnā, e tēnā. E te atua, te whakawhetai, te whakapai, te whakamoemeti ki a koe, i aro mai koe ki a mātou e tahuri atu nei. Me tia kia puawa i tō aroha i nā ino e mātou ki a koe, kororia ki a koe. E tō mātou mata i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tae mai tō rangatiratanga, kia me te atau e pai ai ki runga ki te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi, ho mai kia mātou ai nei, e taro mā mātou mō tēnei rā. E te atua o te moana nui a kiwa, me ēnei motu o te iwi Māori, te iwi Pākehā, me rātou katoa e noho nei i tēnei wāhi. Ka whakamuimiti, ka whakawhetai ki a koe mo tēnei whenua o mātou, mō ngā mea pai katoa kua whiwhitahi nei mātou. Whakanuia tō mātou aroha tētahi ki tētahi, whakahāngia tō mātou whai i te tika, kia kotahi ai mātou i rungi i te whakaaro kotahi. Kua hanga mātou e koe hei toto kotahi i raro i tēnei whakaaro kotahi. Āmene. E te tama a te atua, te rama e te aho nei i te pō. Te maiti o te hariko o te rangi Māori e. Awhina tia mātou ki te haere atu ki a koe. Kia whānau hau ai i tēnei pōtapu. Whakarongo ki tēnei inoi i runga i tō ake aroha. Āmene. Son of God, child of Mary, born in humble surroundings at Bethlehem, be born again in us this day, that through us the world may know the wonder of your love. Mā te marie, a te atua e kore nei e taia te whakaaro, e tiaki o koutou ngākau o koutou hiningaro i roto i a karaiti ihu. Kia mau, kia uhoki kia koutou te manaaki a te atua kaharawa.
a te matua, a te tama, a te wairua tapu, aia nei a ke tonu atu. Āmine. Haere, i rungi te aroha, haere, i rungi te rangi Māori e. Āmene whānau, ka haere mātou i rungi te ingoa te karaiti, ko rōrea ki te atua.